Fabros the best, Fabros the greatest, Fabros emu day and itimi etene enemu ewo Babayara Sports Stadium ewo Kumasi. Kotoko ni Dreams FC na ede ehihye so ho na kansen be na kotoko etima chire eka enan ede asoa Dreams FC enso ewo hono. Abrante fanse Kwame Poku beye ebo brace na Abet Amoa enso ehye baako na abrante fene se Fernando Bassi Ogabuachi enso second half ono so ebe she go enso hono edema Asante Kotoko na sisi no wohwe dwumadi a na se league atwede na aye critical enso hono na so far no Bibian Gold Stars ekuta 56 points, Nations ekuta 54 points, Heart of Lions ekuta 54 points, Asante Kotoko ekuta 54 points, House of Folk ekuta 49 points, Samates ekuta 48, Mediema ekuta 47, Bechem United ekuta 43, Dreams FC ekuta 43, Ediana ekuta 41, Chelsea ekuta 41, Holy Stars ekuta 37, Young Apostles ekuta 37, Vision ekuta 36, Carrera ekuta 35, and Accra Lions ekuta 35, Legon Cities ekuta 25, and do also munyina in Swatrema because of say in Swatrema etimi every league ni mu continue na ene ye hwen emnanto mutumi sia kan de ma Asante Kotoko na starting lineup no Mohamed Kamara, Justice Blay captain on a book captain's handband no na face so Saka Dauda, Samba O'Neil, Henry Ansu, Patrick Asiedu, Abet Amoa, Babayaya, Joseph Abro, Andrews Intimen, and Kwame Poku, and substitute in this so your Asare, your Fernando Bassi, your Che, Eviche, and I say Che Jamana, and so on your Eviche so and I Edukun so on a Lord Amwa, na Vitos, and Isaka, and a Sifa. Now a bunch of friends Fernando Bassi, etimi Bamu second half no ebe to atamba ko edema Asante Kotoko. Sasuna Che Jamana so ebamu na Eviche Pafo so ebamu ebe yi abante fene se Abet Amoa ensu ediri from Sasuna Justice Blay ensu filmu ema Lord Amoa ensu ebamu wini dene ekoto etodwa Babayara Sports Stadium na so far me say ya ka mnante me reto mo a me ka say okay eno me be later how me see ariti mnante no so honom sede ubia si inyae enso honom na de nei no ekoto dwa Babayara Sports Stadium Asante Kotoko ne Dreams FC by na Kotoko ma chire eka 9 de asoa Dreams FC ama temu baako enso honom na mmse sede league ne we are still on course yes it 30 ya nya echesoa na do opam so enya ya so ntimi nyu ahome nti you will fight till the end. Yes, that is what we are looking for. Okay, me was team of media na Poku Makram. Bye bye.